posta pada besala. Nang bahas lang phang tong hona ble. Pore khode, por liya de. Buang phan samuro homuro khai ma jaka wi yok loi tong haka. A zo wa rang de. Ko ro za do to. A kho ga rang de. Ra ba ra wa ro rang de. Sela bro ba di ta ka jak di. Han ki zarang ke be hei rong ni de thu lo ka pai pa nya. A pha ke buang phan si liang pa nya. 50% max ka wa de ka ya han ga sakri ma li ya hai pai ha. Ra ba ra wa ro rang de. Nang bu zara pore kha. Pok si pai ha. Sakri smai khonam nang ba. Sakri ma ekle hai pe pen ha bari ba se peng jang liya khanai ha ko po. Nang sela ha de. Biye pas ang ha. Nge buang phan saksi ko biya ba khai ro si hi. Ma to me pas ang ge. Ya ka ro si. Zero han khe mai wa rang te liya mai ba sung ram te liya ang tong nei ha. Yang biya khe. Beri rak ba te khwani sa sai ble. Kai ro ba si biye pas ang ha pu han khe. Oh. Bo ni bo yo stage bo sor ka hi de. Kai ro ba si zero peng je khanai ha. Si ni pa ra rong le. A su bo so han ke ba sa bo te ma ne ma ka si mai tong ha. ba sa to le han ke ta khai xiang le. Ai de. Che pa pa si, se lo ai phai cha wa mo sa kan ko bu sai ma yo ko. A ko. Nang ma sai ma san toi phei wei sam le ka tong phai si ko mo so ro khe. Bui la ka toi phai tong ble. Bui de sora joni bro la ka mo toi phei ble. Nang ba ka toi phei di ko. Ang bete bu so bo soro thang jas nei ta. Bu so buri ni bu sai phuro hi ang bu nam tu thang su go. Ka jak si de. Kai si di. Bono kai si di. Bono kai si di. Kai si di bono. Hazır rohbay siri bana. Bono kai si di. Hazır rohbay siri bana. Kay şirovay di bana. So guys, amo ang kaani experience ani nang chuchu uncle aunties ano kaya na mo sugmani amtay ke ano advice ro ya chaba to di nro no ni uncle aunties rom tay ke ko no advice ro ni tong ha ke please comment khai di nro bye bye ke bro ba bu jok ja kha je kai jak di ning buri serai to ha no peng je ang nei ha ro hi amtay mo sa de na si do ha pa bro bo tai ke bu jok so comment khai chha de do je nro bye bye ro ke bro ba bu jok ja. So din bagi asang na, I hope you guys will like this video. Then please share, like, tik subscribe kaya ni tapo dito. Ako, nung bay ang, sung unhan kasi, ang ba ang naible. Kaya amo kanini friend, Pepreti.